abasahuzi bacyo bagitandukanya n'abababiloni. Muramenyera abo bana kandi mubigishe ko gukunda igihugu no gukunda bakivuka. Ikizakwereka umuntu kigatuma umenya abantu, bisaba ngo mvire indirimbo, bisaba ngo uzi ikinyarwanda. Ikizakwereka umuntu nyine abantu mu duce tw'isi yose. Banyarwandakazi namwe mwese mukunda Isi n'Ijuru TV, turabasuje muri uyu mugoroba. Turaje rero ngo twongere tubaganirize insanganyamatsiko mwayibonye. Ese kwihutisha impinduka mu gihugu cyacu birashoboka? Murabona rero uwo turi kumwe, twaje rwose ngo tubaganirize muri uyu mugoroba, tubaganirize ibintu bikomeye byerekeye kwihutisha impinduka, kandi namwe mudufashe nk'uko dusanganywe. Bavandimwe rero ari abanyarwanda, arabumva ururimi wo muri Kongo, mu Burundi n'ahandi, mukamwumva ururimi rwacu mugakunda n'ibiganiro byacu. Turaza kubasuhuza mu kanya, ariko mbere yo kubasuhuza hari umushyitsi wifuje kutugezaho ubutumwa uyu munsi. Ugomba kuba ari ubutumwa bukomeye. Reka tumuhe ikaze aze abanza tugezeho ubwo butumwa, ubwo nabwo turaza kubuganiraho, hanyuma turakomeza. Mushyitsi uri gukomanga rwose, ushatse wakwinjira ukatugezaho ubutumwa bukugenza. Ni itangazo ku bufatanye hagati y'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda na guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Ku itariki ya 19 Werurwe mu mwaka w'2023, komite mpuzabikorwa y'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda Rwanda Bridge Builders, urwego RBB, rugizwe n'imiryango ya politiki n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta iyobowe na Ambasaderi Ndagijimana Yohani Maria Vianney, yagiranye inama n'intumwa za guverinoma z'u Rwanda ikorera mu buhungiro GREX, ziyobowe na nyakubahwa Perezida Nahimana Thomas. Ku murongo w'ibyizwe hari ingingo yo gusuzuma uburyo bwo guhuza imbaraga mu kwihutisha urugamba rw'impinduramatwara n'imihinduramitegekere mu Rwanda, bashingiye ku migabo n'imigambi y'urwego RBB n'iya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Bamaze gusuzuma ibyaganiriweho mu nama bagiranye mu bihe bitandukanye, bamaze gusesengura imiterere y'ibibazo biri muri politike n'imibereho y'abaturage mu Rwanda, mu banyarwanda bahunze ubutegetsi bw'agatsiko ka FPR Inkotanyi bagenda bisuganya bagaragaza inyota yo kugira uburenganzira ku gihugu cyabo, kunoza imiterere ya politike mpuzamahanga no kugira uruhare mu kugarurira amahoro akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Bamaze gushimangira ko igihe cyageze ngo abanyarwanda b'ingeri zose bahuze imbaraga baharanire gushyiraho ubutegetsi buha abanyarwanda bose amahirwe angana ku byiza by'igihugu cyacu, bagambiriye kwihutisha ibikorwa bigamije gusezerera bwangu ubutegetsi gashoza ntambara bw'agatsiko ka FPR Inkotanyi. Abari mu nama bemeje ibi bikurikira. Icya mbere, hashimangiwe ubushake bwo gufatanya hagati y'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda na guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro mu rugamba rwo gusezerera burundu ubutegetsi gashoza ntambara bwa FPR Inkotanyi. Icya kabiri, hashyizweho urwego rw'ubufatanye cadre de collaboration hagati y'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda na guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Icya gatatu,
hateganyijwe ubufatanye n'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika mu kwitabira ibikorwa byo guhagarika ubwicanyi agatsiko FPR Inkotanyi gakorera abanyarwanda n'abandi baturage b'akarere, byo guca ingeso y'ubusahuzi ako gatsiko gakorera ibihugu by'abaturanyi, n'ibyo guharanira ukujyaho kw'inzego z'ubutabera zihana ibyaha byose agatsiko ka FPR Inkotanyi kijanditsemo. Icya kane, hemeranyijweho itegurwa ry'amasezerano y'ubufatanye memorandum d'entente ku bikorwa by'ibanze mu nzego zikurikira: mu buvugizi ku banyarwanda bose, baba ari abari mu gihugu, baba ari impunzi ziri hanze yabyo; muri politike yunga abanyarwanda n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umunyarwanda aho ari hose; muri diplomasi, guhagarika intambara z'urudaca no kubaka amahoro arambye mu gihugu no mu karere; mu bukangurambaga ku banyarwanda bose uhereye ku rubyiruko, abari n'abategarugori; mu itumanaho n'itangazamakuru. Icya gatanu, humvikanyweho ku rwego rw'ubufatanye hagati y'urwego RBB na guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro rufunguriye amarembo andi mashyaka n'amashyirahamwe ya politiki nyarwanda atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'agatsiko ka FPR Inkotanyi. Bikorewe i Paris kuwa 19 Werurwe umwaka wa 2023, bishyizweho umukono n'umuhuzabikorwa wa komite mpuzabikorwa w'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, Ambasaderi Ndagijimana Yohani Maria Vianney, na perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, Nyakubahwa Nahimana Thomas. Bitangajwe n'umuvugizi wa komite mpuzabikorwa y'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, urwego RBB, Dr. Turikunkiko Francisco Xavier. Murabeho. Mugabo,